Regalo. Bilis. Bilis sana nih. There we go, boy. Thank you ka. Ha. Wow, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, ito nyo. Today is ano? At pala ini, random lang ini. Baga di good tato ni ko na, bagong medyo tala baga ma-post ano. Masingat kita ha takluban nanay kay makuha kita na oran na. Oo, di na makatuan kita kuan ha. October ano yan, October 18 ano. Oy, happy birthday bugto ta adto. Iya little sister. Oo. Ha? Oy, shout out tayo. Shout out kami. Oh, Hamagbil Fuel ha. Hamagbil Fuel. Oh, di din dapat sa may kuwan ha. Solano. Oh, God is good. May lang rason kung kaya no nadidilatar kita yan na. Oh, salit din kita itong pwede baga sharing pa baga mabido, kung baga may dang mga sugadin yung mga paglalangan. Oh, there's always something kuwan, sinisering happens for a reason. 950. Oh, thank you ha. Oh, there's always a reason for everything. Sharing pa ay kita baga pag dinalibudoy. Oh, lakad kay ay alin talon may da naghatag-haton maram na niya ko nino. Igatag ko ng tim anak saring ko liwat nga nak bahala na tiya pero pamati ko mas igatag ko na lagyapon yung tiya bugto ni kusya. O nagsasalin urog yan na hiton ika-7. O maghinay kami kay balot kami haptan din hit alas 5. Amo na diri. Wala doon, di mo raw, siyempre hindi mo nagpagkuano raw. Sina paghinit na nak. Siya. Hay man cellphone. Okay. Pakanto pa kami ha, kuhan hospital, makuhan resultan nanay. Oo. Okay. Thank you. Oops. Thank you. So maluyan Diyos na ECG report ko niya maupay baga normal ko no okay tiga heart aniya na lapog itatonhin ko kanan ultrasound yan ang laboratory normal di kita doktor pero kinanglan tat mabuhaton kay lagas na iyapot makadtot doktor unahan ko nga daan para kita nga danit mabaro kung anong iya sakit kay kung niya susumatan hindi direkta ba magproblema Senior San Miguel. Oo, so nagiinuran ada yun ha okay naturos na maalas 2 na sige na tara na regalo. Bilis sana nih. There we go, boy. Thank you ka. Ha. So as abto
2:30. Bigyan pala kita dito in talo na ng birthday ni Alex. Di na kita nakauli kita kaya no. Ginulian kita kay baga sige uuran. Oo. Baga nakakuha na kitang resulta. Ang kanana, excuse me. Nabusog-busog kita kay baga gimpakaon-anin kita dito. Oh, sarap ng feelings ano. Oh, I don't know if naka-feel ka mahiton. Sarap ng feelings iton yung tanggap mo. Yung alam mo yung naka-move on ka. Everything happens for a reason. Oh, wow. Kita mo naman ano, bata ano. Si Alex talo na bless ito niya permi. Anakan to kasako ba. Pipinakugos, hangkop. Talo niya bata. Walang kasalanan eh. Walang alam sa mundo. Kaya ay natunton dapat ano. But anyway, ano masarap it feeling si sugad dito. At least may dako naghihapon charot. Soon basta everything will fall down. I know God knows every tears, every ano takon na struggle. Daring pa we're not perfect, but at least I'm trying. Kita mag-give up pagdao pay to know him much. I know di ra ko kilala ton atay baw, but I'm trying to know. I know kilala ako niya, but I'm trying to know him well. Hiya nakilala na haton Ginoo kada usaat, pero hiya ko la iton matig aton ulo. Good man hadughan durhing kahumok. Dalit madali-dali kita baga kumarawat iton aton sayop. Anyway, Sabado nga adlaw ano. Salamat sa at least sagutin naton nga pamaagin baga may dakuyan na baga nahimo nga himang rawon. Saring ko pa man nahimo, hayo. Ita ako na pag binorbala bag is mix la personal. May dalawat ka ng para libong, may dalawat para kadamang sugad la ito. Oo. Hala, thank you so much no. Mahulos-hulos kita. Oo, bisan kita naka-jacket. Tapos sila nagdubli pa. Amo lagi hap. Ginuubo na nga niya liwat kita. Anyway, thank you so much again. Just being your friend from another stars. Siyempre ako magpapabili lagi hap nga iyo sang tagamayukbo. Ako isang kaiton nyo. Good night, sweet dreams, mamwa, chup chup. Oo. Okay.